Мои ты надела кандалы, где пропадают и ночью гадала. А я с друзьями сгораю до талого. Гала подходит, похоже, с ума. Сумма в карманах у нас немала. Малая смотрит всю ночь на меня. Два виски с колы, детка моя. Из клуба ночью на машине тебе заберу. И не сказав родителям, на море увезу. Мы будем пить вино, потом пойдем смотреть кино. А после отвезу к утру тебя к себе домой. تابلوهای گذاشتن سر راهمون واقعا بک. درختان جنگلی. این منطقه گردو زیاد است. منطقه‌ای که خیلی گردو داره. این رودخونه ها، چشمه ها همه شون هنوز داره آب میازی. البرز واقعا زیبا، واقعا زیبا. ایران ما زیباست. برنامه‌های هست که اینجاها رو باید دید و بگردید موفق باشید. سید واقعا مسیر زیبا و بک. خیلی عالی. این هم چشمهایی که میبینی که تو مسیرهای که موهای سینما ایران داره همیشه عالی داره. خیلی قشنگ. خیلی جاها قشنگ. خسته نباشید.